jina la Yesu Kristo bila imani. Kwa jina la Yesu imani haipo. Kwa jina la Yesu imani haipo. Lazima tuelewe, unapolitaja jina la Yesu kwa nguvu na kwa imani na udhabiti ulio wa kweli, kuna mambo lazima yatokee kwenye maisha yako. Kuna jambo lazima litokee unapolitaja ile jina la Yesu. Moja, lazima moyo unawaka tena. Unapolitaja jina la Yesu, moyo wako unawaka nguvu ya Bwana, kwa sababu jina la Yesu ni moto, lazima uwake ndani. Unapolitaja jina la Yesu hai, unapolitaja jina la Yesu Kristo, moyo wako hauwaki. Maana yake wewe jichunguze na ujitathmini ya kwamba hauna Yesu na hauna imani. Lazima moyo wako wake tena. Ukisema kwa jina la Yesu hai, unapokea mwanga, unapokea roho, unapokea malaika, unapokea mamlaka yenye kutawala duniani na mbinguni na kuzimu. Wewe tu mmoja mwenye imani. Na pia unapolitaja jina la Yesu kwa imani, maombi yako yanaweza yakachachamaa au yakachochewa. Unaposema kwa jina la Yesu Kristo, unapoanza kidogo, lazima yale maombi yako yachochewe sawasawa, yaende masafa karibia risali moja au nusu saa, basi umeshinda sana dakika 15. Ukiona unapolitaja jina la Yesu kwenye kuomba, kwa jina la Yesu ninaomba hiki na hiki, dakika 2 miayo mingi, dakika 2 unachoka, dakika 1 unasema tambua ya kwamba wewe ulipo hapo hujalitaja jina la Yesu kwa imani thabiti. Maana ukitaja jina la Yesu kwa imani thabiti, huwa lina hali ya kuchochea moto wa maombi. Unatembea kwa viwango vingine, unatembea kwa vipawa vingine, unatembea kwa uwepo mwingine, unatembea kwenye mamlaka ya kiroho kingine, si kile cha mazoea. Hilo ndo jina la Yesu Kristo unapolitamka kwa imani. Pia unapolitamka neno la Yesu Kristo kwa imani, Umeitengeneza. Hii sauti yangu inatosha, si wapenda? Au kuna mtu asikiu? Wamenihudumia na Yesu nikaa. Kwa sababu kihubiri sana kwa mdomo, kolomeo huwa linatanuka. Baada ya muda fulani unapatwa na ugonjwa wa moyo. Baada ya hapo, moyo kitanuka, matokeo yake ni kufa na Kristo tu.